ole voin October ni som le pali ni lai ni kan lo thang le ta charte ya kania ka channel min thir saka min subscribe sak tu jong jong te in hena lom thu ka soya la subscribe lo ten khoi taka min lo subscribe sak tu rin ka ngen bok cheu ani longtai district thu thar ber ber ilo khia zel thainan notification bell kha ilo met ka ubok don nia wena hian covid-19 chungchang a longtai district din mun thar ber kan ngai tha anga chuba ka chuan district chung thu thar dang omte karon tar lang bok don ani ole tuna chuan covid-19 chungchanga longtai district din mun thar lam ber hetiang hian lo ngai tha ila state pon atanga longtai district lo hole lo lut covid-19 sileng laka film khur thila government quarantine facility le home quarantine khung ran mek zat voin tladar nga thleng khan mi somret le panga ania anjinga mi somruk le paruk chu facility quarantine in mi som le pakwa chu home quarantine ani nimin lama le voin lama state pon atangin mi som le pariat silchar atangin mi som panni Myanmar atangin mi pakhat le Assam atangin mi panga an lo theng thar anoma an vai hian medical quarters sa da anni heti lai hian medical quarters atang vek hian khung ran hun bi mang zo le result negative te mi som le paruk chuatir anni thunga nimina district hospital longklai thunet laboratory a sample somni le panni test nin positive case pakhat mu chua bel ania ama hi mi pa kumsom ngami uttarakhand atanga local PKRPP noya thok PWD IB a khung ran lai ania PWD IB tang hian covid care center son ani to ani longklaya thunet mangin sample zathum samruk paruk le rapid antigen test mangin sample za samsari le pakhat endik ani to tundin huna longtai district a hian positive case si samriat le panni mu chua to ania enkol dam mi samsari le pariat anom to enkol lai mi pa vek pali tuna hian meka heng mi te hi covid care center da nin tuna hian ngai tu om anom lo ani tuna longkai district a quarantine din mun hetiang hi ani tourist locha mi som le pali anom meka PWDIB a hian mi paruk anom mek boka medical quarters a hian mi somli le panni anom boka covid care center positive vek mi pali enkol mek anni tin heng ba ka hian in lama in khung ram home quarantine kha mi som le pakua anom mek bok pa chuan covid-19 sileng mek awanga longkai district a khung ran hun mang mek te anwai mi som le panga setu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell min lo na sak turin aron ngen che ani Lebin Khan Longtai DC Dr. Andrew H. Vanaldika chuan National Highway 54 Longtai le lunglei inkar kong lei zau na thomek chu thual thubul thleng aina Longtai DC hi Longtai District MJA 10 an troi om ani DC Dr. Andrew H. Vanaldika chuan kong lei na thok tu te chu khwal jin le lir thei kal vel ten har sat na lian an to lo na tura thei top chua turin acha kong khwar lai te chu chil khata lir thei te zok te tan po atlan nuam zoka siam turin asil bok ani kong siam na thok endik tu Intercontinental Consultant le Technocrats Private Limited how tu te po kong lai na tho mek te chu chazoka endik tur le ngun taka vil turin asil sebok ani National Highway 54 kong lai na hi National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL ten kolna hnuaya kalpui ania kong lai na an tho tur thui zong hi apa ngai chuan kilometer somli le pariat ania lima sela na an tho zo meu chuan kilometer somli le panga ani to don ani he kong hi double lane tur ania he kong siam na turata na sumruwa mana hi crore zanga somli paruk point bial panga ania tundin huna na tho tura ruwa man Zazela paruk point somngale pasari tho zo to ani
long trai le lung lei in kar kong siam tur hi package 6 ni in thual thu atanga 71 RCC thleng kong lei le siam that na hi tho tur ania NHI DCL noi a hian ABCI ten he na hi an thoka ABCI noi a hian contractor pathum om le in chung contractor noi a chuan subcontractor mi song an om ve le a chung mi te chuan he na hi an thok mek bok ani helaya kong an lai te kalvat le retaining wall an siam tur zong te en dik tu atan hian Intercontinental Consultant and Technocrat Private Limited te man an ve thunga ni som paruk December sang ni som pakwa khan he na hi tho chan ania thasomli le pan hi chungin na hi zong man tura ti ania he na an tho zo nu po hian NHIDCL en kolna noya thasomli le pariat kumli zek he kong hi ala omzui don ani zon ni som le panga sang ni som ni pathuma he na hi zo fel tura ti ania company ho tu te chon a hun taka na hi zo ani theina tura thei top chu an tum thu DC hi an lo sil bok ani National Highway 54 kong siam na hi tho chun zom zel ania he kong siam ani theina tur hian Ministry of Road Transport and Highway chuan Japan International Corporation Agency zaika nen atangin poisa hi apuk ani he kong lai mek hi metar som pani azaw tur ania metar som chu black top turati ani bok tuna hian leivung pai na mun som thum le pakhat nein two lane asiam tur ani ABCI te hian kong siam na tur man road chi sang sang an la khom mek zela kumin November tha chanhulam hian khopui chung po khoi man nge an tum thu an sei bok ani ole kan siat ongin nimin khan long trai covid care center atangin positive and call dam mi som thum le par sari zet dam taka an chuak huk mai kha aro puin alo mom tak zet ani hemi chungchang hi han sei ji ka chak tat mai peka hetiang hian in sei don ang miang covid 19 sri alen chan tir atanga ton hun thleng hian long trai district kan van na em nia ka thiat dan chuan helama thok tu te tromngai pol health department le sarkar lama mo phur tu te impact na le tho ho na thatak mai hi district mi pui te hian azar kan zo ta zel ni in ka thia he fileng awang hian dan le dun net ani theilawa kan himna tur nia sarkar lamin angai mi pui te som tur le ti lo tur dan an zam ve bok thina relo te adang a thak le alo ngai le a khoi ram ma hian an ti fu tak tak le theilo ani hi chuti te noi kara ke ni long trai district a chuan covid 19 sivei mu chua to mi somriat le panni ta chu quarantine center en kol lai vek an la ni te hi mi puya ala dar ve lo ni ti chiang tu ani kan malam hun chu kan soi theilo ma se kan hun ton to a hetiang din muna kan din theina chan hi helama thok tu te thorim na le impek na te helama mhala tu por sang le ko san thlengin sarkar lam department po kan in lung rual na ra chu ani ti hi hai rual ani lo nimin loka positive and call dam mi somthum le pasari arwala an han chuak huk mai han siat khan engtin na mo kaumin ka hria aro puya alom oma mitha a health department lam alo lang oi oya Dr. Zotei medical superintendent zuan sang takin rom han na siamin thok tu doctor te nurse te lab technician te staff zong te le volunteer a thok zong rim taka thok tu zong te hi keni long trai district mi puitan hian an valu em arwala mi somthum le pasari ngot en koldam an awang hian Mizoram state record ti thatu kan ni don chiang mai en koldam percentage rate ti sang tu kan ni tur ngot po hi aro pui thlot ani ole seidon chuan sei tur atam lutuk he fileng hian eng chen nge au anga kan malam huna eng bo ruak nge kan to sel don siat nilo ma se he fileng laka kan him theina tura sarkar lamin mi puite ti tur le ti lo tur an duan te hi zom sel tum ila helama thok tu te tho pui tu kan ni thei ani ti tharangin kan zawa ya mo phurna lo lang chuak tur fileng laka himna kan nei zel theinan mi puiten thu oi izern zelang o